Anyaya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anyaya. Pangsutsutil ka dagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken, agkakataraki. Anyaya. Anyaya. Ray-rayaw ti aldaw, aperme iti gargaragga. Anyaya. Anyaya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaunggan nyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatinggen ti gargaragik a programa ditoy RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay magparparagsak ken manglilinay kadigita in kayo lutlutwen da inadi Ruliti ken Hanibi kadwada pay Dalulo Raki ken Lola Beshi. Magrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anyaya! Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawahan lang. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kada kayo amin nga agdengdengeg kada iti programa tayo nga Anyaya, and this is your Inadi in the place to be RPN DCRL 639 kHz Radyo Ronda agal-alungugan dito partena adda kami ditoy baay bata tiyanin adumi dito agdamdamag nga ninutyo ka din iti yan iti DCRL kunada all day ton adda pala ditoy bagatanen iti Mariano Marcos Medical Center. Nga adda kami diti baay batak guys. Iti baay RP Building. Apay nga may kapkabesan no kanila do nga malagip. Nga adda kami yan ti RP Building nga imatmatunan ni Apo Richard Pungtilan kat syempre ni Ma'am Davidlyn the Gorgeous Pungtilan. Dapat gasolina anda dito Apo. So kumusta kayo? Kumusta kayo Apo General Manager Rod Sadjan, Sir Joel and the rest kadigiti amin nga security guard, the personnels iti anaganan RP and DCRL 639 kHz Radyo Ronda aglalo kadigiti technical department headed by diti kahagwapo nga engineers tayo. Hello, good morning. It's Wednesday morning. It's been 2 days Dexy since election. Diba? So nga congratulations kadigiti kwa, digiti nangaba. Kumusta kayo amin? Kumusta? Let's move on. Kunena, kadita amin yan nga bakun. Let's move on. Let's move forward. Kitain tayo ti panakaysayang ti parpar dito dayo. Di line ups tayo. No nga bak kay amin. Di congratulations. Nuno ti daddo mga kadwayo kat naregreg. No naman ti pakay kapanan yo nga partido guys. Dito lang may baga kada kayo. Let's have peace of mind. Diba? Dapat, at the peace of mind ito mong galmaysan, forgive and forget. Forgive and forget. Kukak manan, agtigdig-abak manita, Kapek, Maria Yula AP is watching. Jonis Castillo de la Cruz is watching. Padamagan na mamut si ka Jonis, no anati kwadita naganan. Santiago Isabella, I hope everyone is already okay. I hope everyone is already happy iti posisyon nga naalala iti posisyon nga titatao kat napanda na nagpaybutos, di ba? Len Santos de la Cruz is watching. Hello. It's Wednesday morning for Anyaya DZRL 629 kHz. Ito'y baay batak no katiyan na nakadot agdamdamag kasi. Maria Yula AP. Apo Dani Bumanglag. Anak kong kunayo man naglapsat kan aya. Dani Bumanglag nga da Hawaii. Kumusta kayo mat nga da Hawaii? An antisiparan mat digiti gagayem tayo from Hawaii.
no anamot digiti damag tayo for the past 2 days iti elections nga kasta Marisa Fernando Roque is also watching. Kumusta ka Ma'am Marisa? Kumusta kayo dita LGU? Especially at sinabutin no kadita tiyandaan. Nadadata siyang po mapansiyandaan, tading ras, agsisinabot kami kada Ma'am Marisa, digitay, ipatpateg kong dati LG. And the rest, once again, congratulations, Ding Ras! Congratulations, Ding Renyos! Congratulations, Ilocos Norte! And congratulations, Philippines! Di nga I mean, Johnny's Castillo, ano timbagan Johnny's? Di nga I mean, dati, puraw, dapat tangisit i-font na. Ina di ko na ni Marife. Ni Marife Ballesteros Ilaban. Kinadkadwak iti for how many days mo nga nagramram pa. How was your vacation? Nakaawid kan Marife Ballesteros Ilaban. Nagpadayamag iti kabsat ko, iti batchmate ko. Iti 1990, it's been 32 years nga hanggang nagkit-kita. But we made it possible to see each other together with my batchmates. Tapno man lang may ikatmot lang digiti il-iliw. May kat digiti il-iliw mi iti for how many years nga di kam nagkikita apo nabayag deta kwa deta 32 years. Imagine deta to pwede mi pa nagkita kini boyfriend ko uno digiti karubak iti may salang aldaw kot kwa. Mamis kung tupay ida, di ngamin, balik trabaho na gayem ko na ay nakasublin ni Marife as one therapist EJ Hawaii. Physical therapy gayam tiin ko ni Marife. Di ka di, dyan lang nagpa-therapy king kasi ka Marife. Balik trabaho na gayem. Everybody is balik trabaho na. Temat kapsat ko, apo dungdungon mga agdangdang iti aniaya taymot kabsat ko ni Josephine all the way from Valenzuela in my mod si mangputmut iti before March 3 March 1 sa di ko ano uno February pa ilaon di sangput na nasapsapang ang February basta nasapsapang ang March si may nagatendar iti kuan ti birthday na itoy itatan iti mo nagpapaala apo idi kita agawid don kitam kadlang no deta agawid ka agpepay so deta even 3 or man lang aldaw kang bakasyon di ba Marife agluada mo mga agawid don maila dan nagpost pa yung tema nang ko nga Josephine Dalitan kuna naganan detoy ti Madina iti agpakpakada detoy ti Madina iti agpakpakada tanadanunan manen tiin kami iaawid unan na iaawid kuna mga kasta apo anak ko mamat ti kwa anak ko mamat ti pakailaam iti balay ka 2 months ka nga nagigyan aside from the fact nga inaldaw ka nga mangilablaba kada kami mangininaw samon to pala makita mga gandig iti agkakapungtog nga kakapsa mo pati ni nanang kuna mga kasta naturalan iti naturalan iti pamilyami nga dati napipiksa nga talaga ti ununi. Erickson Agarpaw Balanza is watching. Anak ko na shout out. Di mabasa nga minudat luma. Shout out Iloco Moco Entertainment 2.0 sabi ni Erickson Agarpaw Balanza. Ito yung mga kaibigan ko from Iloco Moco Entertainment 2.0. Good morning, Desa de la Cruz. How are you? This is for my program Anya Aya iti DCRL. Kumusta? Powered by NGT Multimedia Distribution Services. Kumusta kayo magdita Banggi? I heard iti Banggi tinangabakot da apo si Matu. Diba? Da apo si Metu, sinupay. Dito lang ti amok kami kabesak. Itimet Dingras syempre. Joffrey Sagit, apo Joffrey Sagit kanya apo Eljo is still mayor kang vice mayor. Adala si Murti line up da ni Auntie Reyna Balutan. Temot kabats ko nga kabsat ko ni Arlan Pasis hanamot ni gasatan pero walang awan, no hard feelings, no hurt feelings, di ba?
Good morning, Roda Pasalo ni Roda Pasalo. Idi, kaano detang aldaw, ada inpos na. Nga nagar-arkilada pa'y piman, iti tricycle da, nga nagaw-awid, may panggablaang iti promise, iti pulpolitiko. Ay na nakarigriga nga talaga ti kabibiyag tayo nga, botantes na duma. But still, nalpasan iti ubra tayo, nalpasan digiti ganyados ti politika tayo, which is the selection. The election, panag-election tayo apo to choose our leaders. And finally, the voice of the people is the voice of God. Kunana, apo, Vox Populi, Vox Dei, Vox Populi, kunana iti Latin. The voice of the people is the voice of God. I only hope. Agyam yaman magkini apo Diyos ta nalawlawagan ti panpanunot digiti dadto mga tattao nga agaramit ti dagas, although isolated cases kat adalata digiti napaspasama kaririri adda digiti nagkawalaan ng listahan adda digiti mestra nga naululaw. They served as early as 3 o'clock ti bigatan na pandanag ko digiti may mestran. Kitaan nyo, palakpakan naman natin ang mga ating mga mestra napanda nagiplastar ka digitay kuha tayo, pressings tayo, napanda nagiplastar ka digitay election paraphernalia. Congratulations ka digiti memestra. Ta isuda nga talaga ti kada election nga nin isuda ti maturter aside from COMELEC and your personals. Congratulations. Kanda giti tattao, I would like to congratulate every Filipino citizen. Ilocano ka, Tingyan, Waray, Tagalog, kahit ano pa man, kahit ano ka pa. Basta tibagbang apo ka, congratulations and good luck. Good luck sa atin dahil tayo nga ang bumoto sa kanila at good luck din sa ating mga ibinoto. Kitan tayo mat agpepeso digidi imbagpagada, no agpepeso digidi intantanaktakda. Idi isudaket may sapay laeng candidates handa pay nga nangab-abak. Tuloy-tuloy tayo taa while I am greeting, while I am dedicating our program kani J. Dilros Gallegos Abaha nga forever nga adda abal-abal, adda forever abal-abal na itabalay da. Tagi pawit nga men, jay Canada, kada jay Amerika, kada Hawaii, ni Deti Piyok, na asawa ni Oo. Hello, Oo. Nakita kam kin Oo itatay. Napamiimbati iti, tigtig-aban naman. Napamiimbati deti, communication letter ba? Naan, digiti, entry form, registration form, iti, may nga ikasami nga summer training course ita dingras. This is the taekwondo. Daan na yun dita dingras apo dahil nga aming agbuy-buy kan agdengdengeg. Feel free to go to the mayor's office and get your registration form as 5 years old and above. Urela kaya no kay nati agsursuro iti taekwondo. Ing kayo apo. Ma'am Jocelyn Gabriel, Ma'am Jocelyn Gabriel, the owner of Aqua Essence, dito no ko anti, ti pakabuyaan, if ever nga agpa-commercial ka, this is my FB Live, powered by Multimedia. This is the NGT Multimedia and it is being relayed iti Global Pinas TV 168 kanda ti Bounce Back Network. Di nga mi nagsosi kasla i-commercial lang kati napintas. Kadigiti mayat apo, digita the business establishments like Auntie Joy Gabriel, data Aqua Essence na ni pagpagakon or at the grocery yon no kaya yung papigsaan. Marketing is everything. Marketing is always the key element when it comes to realizing that your business is in good hand. Aside from you guys nga magkita iti financial stability da kanya nakimbagi sa bali kami met iti marketing department. We make commercials, we look into considering consider mi apo iti kalagayan iti may isang business establishment.
maawatan ni no awang pay pick up na. So we really need to boost, i-boost mi ti FB, i-boost ni iti marketing strategy na how to gain customers, how to gain trust and confidence manipud kidigiti customers, and building rapport towards your multimedia kan iti business. Kasi dahil iti drama na dahil Auntie Jocelyn. So nga, I know guys, you know that already. So nga, no kayat yung agpa kwa iti greet iti birthday, una dati kayat yung paspasablugan, nga ar-armon, mabalin kayo lata nga agrit, di ba? Mabalin kayo nga agrit, mabalin yung mat nga ibaga ina di la mabalin nga kwa, di la mabalin nga igrit mo, kasi ako makini Ma'am Mary Jane Apostol Marcos. Kaapi ko mga dya igrit, kiso number 1, data asawa na, niya Apo Ruben Marcos. Again, di ba? Again and again, over and over, again and again, over and over. Sino nga ro? Di mang barikugkog. Mang naganan ape barikugkog. 1, barikugkogan na ti posisyon mo. Number 1. Because naala na, tiri na ti masa. It's not only that. Nga dati may itid ko ma. Apan request, mapam-requestan niya Apo Ruben Marcos. Uno ni Ma'am Jane, agad-agad. Dati naging bagi iti DFH. Agad-agad mo nga intod ti tao, iti trust and confidence da. Their loyalty towards your chosen digiti butusan tayo, di ba Ma'am Jane? Kakasday nga talaga. Iso nga, mangabak iti mesakan di din. Adam dati maabak. Apay naabak. Hello Ma'am, Ma'am kung matan. Hello, Doctora Factora, Doctora Tessie Factora is watching together with the Janjan, ni Tito Adley, sino pa da Cristel, kumusta kayo amin all Factora family nga haway nga agbuy-buya. Anong oras na ba? It's 2:11, so 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8:11. Ag 8:11 most perhaps naka-dinner. Anatisin dayo, Doktora, anatisin dayo, nga Ma'am Mary Jane, Ma'am Auntie Jocelyn, Ma'am Doktora Tessie, kumusta kayo? Anat sindayo ni itatanga pangrabi iyo di tahaway, nda kayo mat anat pinamigat yo, anat pingkapeyo. Ay apo, into naman nagsubli tayo, more greetings kan anat ipagsasaritaan tayo pa, more hula-balu. Hula-balu, may panggap ka digiti election digiti na napasama. Iti election, good morning, pa-shout out inay ko na ni Christopher Zhao, the incoming Federated SK, iti dingaras, kan iti MPS headed by Apo Basalio. Agsublin to dati programa tayo, iti RPN, DZRL, 639 kHz, Radio Ronda, iti pa nagsubli daytoy programa tayong Anyaya with Ina D in the place to be, with Doc Honey and Engineer Rolity. Agsublin to daytoy programa tayo Anya-aya. Welcome to Wiz Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about, you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan da.
and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the president of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She's also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siyak ni Clarita Uguro, Batak, Ilocos Norte. Hindi, siyak pa'y napadasan dito tibok ko sa apo. Nasakit tiboksit ko. Dito ko na nga acid. Napadasan mo nagpadpadoktor nung awamot lata. Usar kidi ko serket ko omeprazole. Ngamidi ko amang kung kanayon ti di CRL ni doktora. TB ko. Iso nga ko nakide, tumano da kwarta ko. Padasik tuman ti gumatang iti TB ko. Di ko ala sinubok kumot ko na ni doktora nga 15 ml every after meal. Tapos maligam-gam na tubig. Lako si Mayaan. Kasi na po Diyos. Nga napintas ni pinagbawas. Iso nga jak maiwasan dati sir, dalat pa dati ko. Makunak, da kayo nga madipe nakapadas, apo, padasin yung muti tibikos, no kasanong muti maitid na kada kayo. Anya-aya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya-aya. Pangsusutil kadagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken, agkakataraki. Anya-aya. Anya-aya. Ray-rayaw ti aldaw aperme iti gargaratga. Anya-aya. Anya-aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaungganyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatenggen ti gargaragik a programa ditoy RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay magparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulutlutten da inadi Ruliti ken Hanibi kadwada pay Dalulo Raki ken Lola Beshi. Magrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw Lunes agin gana iti Biyernes ditoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya-aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawahan lang. Ayan guys, agsubsubli tayo man agsubsubli tayo, agsubsubli tayo manin, iti programa tayo nga anya-aya. This time check is brought to you by Doc Honey's Tibicus is still in the running. Iti promotional activity ni iti Ilocos Norte and National Doc Honey's Tibicus, your probiotics, prebiotics, and enzymes will always forever be buy one, take one at 1 to Kadigiti Drugstores Association of the Philippines. Di ka final pass apo kunana ni Dos Ballesteros. Thank you anak ko, ha ha ha. With super duper promotion pay ay isulalab ka unay ket kunana. Oray sinumat. Renz Portela Dos Ballesteros. Amoy ni Ma'am Mary Jane. Iti pamilya ti Marcos ever since kay pwede pala tatangda. Iti Virgilio Marcos. Kasta ni Ina di when I get to love a family who really cares. Di pa lang apo Virgilio Marcos. Take a look at this. Virgilio Marcos nabayag. Tsaka amuno for how many terms? Nag-ubingak pa'y idi. Daksa pa'y nakugugit idi. Nagpe-peso. Grabe ka inay, itay ka pelang bigat. Naglain ka talaga coordinator. Program coordinator ko na. Mahaan may ipentok lang para kidati programa tayo. Iti DCRL nga anya-aya.
Christopher ka Ma'am Dos and ni Ma'am Jane, may istorya lang. When you get to know somebody who's really that loving, who's really that caring, aglalalo kanya kasakat nayanakak nga bibeki, sino ka diti maka-understood iti bibeki way back? It will only be your mother. Una na rod. The face that only a mother could love. Kuna dapay kanya idit ko. Dito kanurupa ko dati kinataok. The personality that you have, the face that you have, only a mother could love. Kunada. May angarod, that only a mother could love. Ay, apo Diyos. So kung nakasagat, narigat kagbaling nga Becky way back. Getting back, ni Ma'am Jane Apostol, kandagiti amin magkit di nga nakakaruangayak, amin magkit di nga na amamu katatao, especially in Dingras and Solsona, or even Ilocos Norte nga nakamamu kayak. I've been very true to myself. Iso nga ko na akasta, I am so lucky. Iso nga di ito yung mat nga tattao, alisto ak nga agtras. But alisto ak nga agtras if I know that person already. Kuna nga kastakat at itras kanukat, it should be built upon a rock. Titras. Di rock na pigsa nga foundation, di ba? It should be built like a rock kunak kano. Ititras because it's titras. Di pa nagtalag it's not an overnight success. Hanga dati may salang nga aldaw. It's not flash in the pan. No, it is earned every day. Kasi kung may tata, naman di bang banaw, bawin ni ina di. Sao nga sao. Imposible. Kunahin na. Nagpintas man, dati t-shirt ko, anak ko na. Not responsible. I am not responsible for your unhappiness. Because you should be responsible for your happiness. Kunahin na. Kasi ano, mga kurso nga political coordinator na, kunahin na, adda ka di political coordinator. Political coordinator lang when it comes to election, nukwa, agbaling ka nga coordinator. Dito pala, di nagsasaritaan nga, iti previous nga, program tayo, excuse me po, apik tigtig abak, ni imas desinda ngamin. Adda, kasta unay, da ita ko na. Tuloy tayo man nga rod, nga pagsasaritaan, dito, coordinator. Hi, Pador Alpha. Pador Alpha is watching. Ana digiti ka baruanan nga items kung mabalin ko nga alain. Aside from Hermes, Coach Chanel, and Louis Vuitton. Nagsosyal. Thank you so much for my hat nga Burberry kung na nakano. It's not Burberry. It's not strawberry. Kano nga kasdahan, kano nga mulberry. Ang kano kasi isublik to man dati itian niya aya dito how to pronounce this word kakas dito maya di ba no kano Burberry kung na Burberry it should be pronounced as Burberry kaslaawan ena Burberry aglalo no sikakat English nga talaga English kung na Burberry ni strawberry kung natin sa napana bagyo nang isang pagkati strawberry kung natin pa kung strawberry ikaw pa nagkuang ka strawberry nagarte di ba no kumamat ay napay strawberry mulberry kung nang kumain ka sa hanga mulberry no di ka mulberry awan dyan ina no kanumat international airport kasi kumaka international kano good morning para kidatay kumare nga ni Meli Castillo Susa nga uri adot utang ko kan anak singsingira ni Meli Castillo Susa mangmangag na ka iti RP and DCRL ito'y Batak ito'y Pinili and all over Ilocos Norte and all over the world. Jay Wallet nga rod, kunana Walay, kunana. Asa bali mo deta Gaputa BALLET deta ballet, kunana kuma BULLET ay BALLET kat they pronounce it ballet. Ballet shoes. Kunada no kuha. Na arteda di ba? Jema Walay nagadot si kwarta tawalay mo. Di kita matpadak no ka agpapaos di kita. Aside from being agpapaos ako coordinator na napandain tayo di kita kwartada kano. Natiliw da kanon dati kamkamatan da nga coordinators.
Kunamat, I am also a coordinator, program coordinator, dance coordinator, operations coordinator, wedding coordinator, baptismal coordinator. Amin-amin kung nakasagat agkat katawad. Tay empanada nga rod kunana. Anak ko ma, no kasapulan niyo agpadlaw naktupan. Agpadlaw di kita adda kana no mat adda empanada nga birbirukan nyo in kayo mat itimelis empanada. Tada jadi kita anak ko. Na uri makautang at kadakwada kat handak unay sing-singiran. Handak unay ipopos di kita utang ko nga empanada. Aglalo detoy balon nga kabsat ko nga ni manang ko nga meli, kumaring ko nga meli nga naimas ti empanada na. In kayo dita Dingras Farmers Center, matatano ka detay. Hempanada no kwa ni meli. Madina arte agpapadadate agil ilo bisla. Apo ka naging mga apo, ada ka naging ilo bisla. Ori, di ubi nga mat, awa mo pa'y tissue cut. Di ba? Pasla ka lang, di naging ilo bislak si ka, kung nadaking ka. Ori, itata, when I go to the toilet, ada tabok lata, ada tabok, ada pay, ado nga danom, adamo jedete sabon kuno ko nga safeguard si ka Eric Ross, di nakliimpaw itan Eric Ross kadi iti simmang pet yanda kayanda burnok nga bulibol kada Shakil Pedelenge, Barbie DRZG share. Manang ko nga Marilyn Aquino is watching. Kumusta mo dita manang, kumusta met ita Taiwan. Kitain nyo kadlang. Kumusta? Digiti adadta nga kabagyan tayo ito'y abroad. Ala, adong nga greetings, adong pagsasaritaan, aglalo ka digiti agdengdeng kidati programa tayo nga anya aya for RPN DCRL 639 kHz Radio Ronda powered by NGT Multimedia Distribution Services for BBN Network and Anapay Global Pinas TV 168 agsublinto dati programa tayo for more ala agpa tayo man agpa-commercial tayo man sa tayo agsubli again greetings tayo and dedications depende ta mapagsasaritaan tayo iti pa nagsubli daytoy programa tayo nga Anya Aya. Welcome to West Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan da. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siyak ni Julian Root, taga Barangay Guerrero. Dati kanayo nak iti CR na agburburak na kanayon to'y buksit ko. Nang hindi ada nang ibaga kang iyak nga dito yung Tibicus
pinadas ko ti nagtumar, nariknak apo nga mayat, napintas ti panagwa ti bagik. Hanlang dati sakit ti buksit, dapay sakit ti apro, bato ti apro. Nagsardeng ti palagsaksakit na, tapos pimintas ti dati ko ti blood sugar, cholesterol bimaba, nagnormal apo. Iso nga da kayo apo padasen niyo dito yung produkto ti Tibicos. Napintas apo. Anya-aya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya-aya. Pangsusutil kadagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken, agkakataraki. Anya-aya. Anya-aya. Ray-rayaw ti aldaw, aperme iti gargarakga. Anya-aya. Anya-aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaunggan nyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaarubat at inggen ti gargaragik a programa ditoy RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulutlutuin da inadi Rudy ken Honeybee kadwada pay daluluraki ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw Lunes agin gana iti Biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya-aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawahan lang. Deta manen kakabsat, deta manen, adak manen, agsubsubli manen. Dahil programa tayo nga Anya-aya. Anya-aya is brought to us by Doc Hanis Tibicos. Ti Doc Hanis Tibicos apo, deti mainom. It can be added kidati food regimen nyo, dati kangkanin nyo, itinaldaw-aldaw, mabalin nyo nga isolo, mabalin nyo nga liduken, mabalin nyo mat nga ipainom ure-ubing, 1-year-old, mabalin, this is your probiotics, prebiotics, and enzymes. Tapno na pintas lat ti pa naggiling, digiti buksit tayo, tapno na linis, ti papan tayo, ti bowel movement tayo regular, pina-elect nakmanen ko na ni manang ko nga Meli, ni Dos Ballesteros na pintas kudil mo itaan at sikretom ko na. Of course, ti sikretong akit ni Pamela ken ni Barbie nga mangmangtag kanyak iti glutathione, charot. Amo yung mat di ba napintas ti amo yung mat ore personal si kados ang kita mat ni nagusara kat ti filter kadagpadam ken ni Meli Castillo Sousa nga natural amin nga ibagbagami walang peke. Di ba? Nakapinpintas pa tinosline ko ita. Not the filter han na makita deta. Ninosline na. O kita nagkuaak pa, nag-brown na ice pie, di ba? Thank you very much for my regimen Pamela and Rodessa de Guzman ita Barangay Juan. Di ba? Kan syempre, no nadalos ti konsensyam, hamulaki dililipatan di kita utang mo. Di ba manang ko kumadrek nga Meli Castillo Sousa? Kita for sing-singeran nak dati kumadrek nga ni Kumari Meli Castillo Sousa. Di nga min adda utang na kasaritam latta. Awang pagbayad ko uri adamot. Numaring mo ken kabsat mo mauawatan na kalata bastahan ka ngamin pala mapan Amerika. Jeto Amerika dalas tut pagbayad mo, di ba? Kunanaps, i-share mo man nga rod ta pagpapapudaw mo. I-share kung tutuno madamdamaking ka. Kunanamet ni Dos, Nana, imbagak deta ti because Ken Jackie kasi ni mama ni ibaga oh my God, agdialysis effect nga tanuo sa ren na deta ti because kunana. But of course, dagiti agdialysis apo agkapsut da because the surge of agas yang tabagin. Imagine ta ikatanda tadaram agasan da. Linisan da, ikatanda deta daram from your system. Di ka din nakakapkapsut ka. Tibicos will always be there to sustain. Ikan nakati power
Ibagam to kan ni Jackie tamangalan to pangpadasan na it is good for those who have cancers. It is good for those who are having dialysis. I-share mo man nga ito pagpapudo mo ko na ni Maring Meli. Ibagak to king ka to no madamdama. Amom ni Luz Valdez ko na naman ni Bransa. Ado Luz Valdez. Dati nakaping. Ka Bransa is watching. Ado ti kuha. Ado iti talagang ano na ganan. Na-loss ko na. Isublik to man. Data si ka ka Bransa ni Japet Raquel. Dati ni Sir Japet Raquel. Dekab sa ting. Naka-anos nga Provincial Tourism Officer tayo nga ni Sir Ayan Raquel. Pati de Sir Ayan Raquel akat nabambanog damat. Iti kaaduna nga na ganan. Being the Provincial Tourism Officer iso na ti nangikas-kas sa kadigiti political rallies iti BBM and being iti adayan ti probinsya and the team nga nairama nakmat iti timda kaday di proclamation rally. So nga I'm just so grateful for the connection ni Mat Aba Cabran sa Forever Be My Kido latadetoy nalingag make up paglaingan namut amin nalaing nga mestra. Agpa second opinion ka kunak baka ipus lang ta doktor no uray handa pay dapat kunak kunana. Well, iti ngamin maday dialysis according to Doc Jaime kan dagiti papapanami nga symposiums when it comes to health. Whenever ada digiti sakit tayo, it's not bad for us to have a second opinion. Ang second opinion, agdamag tayo hindi ko ma-dos Ballesteros. Siya ko ma-doktor, I have a client, I have a patient. No siya te doktor agat hanga mabali ang ibagbaga nga saklatan kasjay. If you have trust in me, gawin mo kung anong sinabi ko. Pero kung wala namang nangyayari, you can always have your second opinion. It's a free country, di ba? No madidya agas. Depende. Adapin no da dumakasagi, it's your faith and your belief that this doctor can cure you. Di nga min, Julius Pasis pagpatulayan. Agpa second opinion ka and then depende dyan pakari inaam ko na di ba? So I am encouraging Jackie Lu no anatipon ni mama na kasaritam tuman tapadasin na ure mga lalang iti dua. Good for 1 month na lang nukwa si kados. I will PM you tomorrow. Kumusta ka Julius Pasis Batulayan? Dati gayem ko nga taga ano na ganan? Tabukbuk Ragas. Dati gayem ko itinabaybayag nga daanak nan kay iso nagkumpadran min. Kumusta kan after the election? Kumusta mo ti paspasamak dita Marcos? Still na apo Antonio Mariano ti kwatayo nga nakaan-anos ita Marcos guys. So nga nakaragrag sakti lumutib yan. And even the NGT together with Doc Jaime kanya apo Roliti ni Lola Besio kanya Lolo Rocky nga halos amin nga binutusan from the topmost position, iti lowest position, iti municipal level, halos amin. Hangko imperfect ko di J12. Hangko imperfect ko nakidi. Hangko imperfect di J12. Tila binutusak for senator kat innam or walo yata. Imperfect ko mat amin. Nangabak amin nga binutusak. Amo yung mati kinamang kukulam ni Ina din. Napudusak no sinot mangabak. Charot. Namamok, win or loser, win or lose kung ako mga kastapo. Kanayon kong ibagbagadeta. Let us always get back to our original position nga datayo kat we need to forget and to forgive. No kung nakidikwa, no may panggap ti politika. Kasi it's the welfare of the people nga at stake dita. Sabali data lalab dito pagsasarayaan tayo ti lab. Dito sasakit kinakam tayo when it comes to love. The love for our country mat detoy. No, act professionally, di ba? Apo nga, they need to act. Lalo, di iti nangabak. Already di naabak. They need to act professionally. Tapno, dagiti pampanunot dagiti tao. Ti panunot ti tao kat oray na impolitikaan at di kita naggatang tibutos na kunada. Kasi ako nakita at dati nagswitik na kunada. Kasi ako mati pamanag kung adod agsasa o nga kasta. What I mean to say is, nalpasan ti eleksyon, dapat katayon kat lipatan pa yon, dagiti paspasama. Lipatan pa yon, dagiti anaman nga bababak kinakontrata yo, right? Ganan
No anaman, di kiti na isa sa UED, lipatin tayon, hantay nga per personalunan, hantayon nga pampanunutan, hantay nga agbalin nga vengeful, no vendetta, timapan tayo birbirukan, no di kitaan tayon, let us start the day right, nga ipus tayon di kiti impram promise, di kiti na impram promise, nga nakaad-ado, nakadidig impram promise yung nakaad-ado, mangipata direktok kastoy, magtedak to ti kastoy, magtedak to ti kastoy, ikangkan to ti kastoy. Nakatadong amin digiti impram promise yo, guys. So ko na mat, digiti adop impram promise na dapat your integrity ma-maintain nyo DJ kinangaton na DJ honesty yo, that the loyalty ni mat will always be there. Di ba? More commercial, that iti last leg tayo for our commercial break tayo pailaan guys. Kat nakalalis to ti oras. Ti pa nagsubli ti anya aya at thank you at tumutan kadagiti DSAP members ta nabayag kun nga dinay basa ken dagiti location da aglalo dati the generics pharmacy. Iti pa nagsubli daytoy nakapinpintas ken nakaayayat nga programa tayo with Inadi in the place to be RPN DCRL 639 kHz Radyo Ronda agsublim to ni Inadi kalpasan di gito nga pakaammo may nipot iti technical studio. Welcome to West Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dati nga negosyo iti nasurutan da. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siya ni Mrs. Nympha Cadawas, iti Barangay Juan, Solsona, Ilocos Norte. Ket siya, I am 63 years old at dasakit ko nga asma. But, kabayatan ti inak panag tumtumar kada iti tibicus within 2 years kaasi iti apo kada di kang nitingitan iti COVID ket hanak pulos nga nag-atake DJ asma. But kadeti January kalami is na, siyempre panatang uyip kada so amin. I take tibicus. I thank God nga hanak nga na-confine because mayat met ti impact na yan ti bagik deti tibicus. So ti makunak kada kayo kabsat padasen nyo met deti tibicus ta napintas nga para iti bagi tayo aglalo ka dito nga kalamidad, panagsasakit, panateng, uyet. Dito iti bikos laeng iti kaslang nakitak net nga nakapasaya at iti rikna. So take Doc Honey tibicus para pumiksa iti immune system tayo.
Anya aya. Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya aya. Pangsutsutil kadagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken agkakataraki. Anya aya. Anya aya. Ray-rayaw ti aldaw aperme iti gargaragga. Anya aya. Anya aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaungganyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaarubat at inggen ti gargaragik a programa ditoy. RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulutlutten da inadi. Rudy T. Ken Honeybee. Kadwada pay Dalulo Rocky Ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawahan lang. Hi guys! Agsubsubliman na ni Ina di, and this will be our last leg. Kung nakarita tayo apo, ituloy tayon. Ituloy natin ang mangarap, ituloy natin ang buhay. Right after the election, adupay laeng iti paspasamak at adupay lang ti mas importante. Of course, election is very important. Ngam, mas importante pa lang iti pamilya tayo kundi iti upubra tayo iti inaldaw-aldaw. Ken kas kagangay apo ti NGT Wellness Center as the producer, kanti formulator, kanti Doc Hani Tamayo, iti Doc Hani's TV because is still in the running, kada iti promotional activities tayo, nga buy one take one, kada iti Drugstores Association of the Philippines, iti lokalidad tayo. Within Ilocos Norte, it's still buy one take one at 212. Iti mat generics, the generics pharmacy, iti area 1 kan area 2 ti Manila, is still 1 to apo. Dati probiotics, prebiotics, ken enzymes tayo, tapno napintas amin nga tudkudil, napintas amin nga turturog, napintas amin nga panag-digest tayo. Doc Hani's Tibicos Lata, your probiotics and enzymes, tapno napinpintas, ti panagpuri, di sistema, organs tayo, aglalo ti immunity tayo, panagsasakit, ag-change ti weather, Tibicos lang yan. Chan ka bubuti, chan ka gagaling. Dito yan ti my last words for the day. Para iti Wednesday edition mi iti anya aya guys. Dito lang ti may bagak. Lipatan yon digiti babak nga mula from your detractors, from your bashers. Not only for the politicians, aglalo, ureda kami nga, dayan ti media, multimedia, TV, print ads, uno anaman, lipatan mi, di ta, ado nga sasauda, ni ina, di kastoy, it's another day, at the end of the day, guys, after all, we exerted our efforts, panunutin tayong, dagita amin nga aramidin tayo ka, it's not for us, it is for our family, it is for the community, and I hope and we pray always that dagiti politiko tayo nga binutusan tayo kat iforgo da dagiti imbagbaga da dagiti promise da when they were dadapay lang iti political campaign da kat adun tinangabak dagiti nangabak sabi ko mata ituloy da tigagem da nga tumulong dagiti met naabak apo dekonakon it's another day, let's call it a day kuna na kuma kat atun to pala chance yo nga magipakita itultuloy yung kinasaya at yo because I know guys no fate can destiny ti umay oray kasano pinagliisim oray kasano ti panangidendenay mo, decline mo, deta nga awis, no talaga nga into din niya Apo Diyos, deta nga time mo, wala ka nang magagawa kundi sundin ito, kuna na nga rod. Kaslam, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito, kuna na. Ay nako, Diyos ko. Good morning, happy pangal daw kada kayo amin. This is your Ina D in the place to be, Anya Aya for Radyo Ronda, RP and DCRL 639 kHz.
Bababu for now, and thank you for listening. Thank you for watching. Bye-bye. See you again tomorrow. Love, love, love. Welcome to Uwes Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan ta. Anya-aya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya-aya. Pangsutsutil kadagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken, agkakataraki. Anya-aya. Anya-aya. Ray-rayaw ti aldaw, aperme iti gargaragga. Anya-aya. Anya-aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaungganyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaarubat at inggen ti gargaragik a programa ditoy. RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulot-lutwen da inadi. Rudy T. Ken Hanibi. Kadwada pay Dalulo Rocky Ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tingkat ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti kailokuan. Anya-aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawahan lang.